Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadinya nainon po adlaw niya sa kahaba adlaw atong Jumaat maksud umati kita nyo si ayat at nagkalam sila Allah subhanahu wa ta'ala sa mamanilip yun. Jadi niya dinagyan niya magpahaba tagkalam sila kung mati insyaAllah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد wasin puji mansangwit fa Allah subhanahu wa ta'ala rinisabitan yung ninumpong pagkabiyaksahan sa kita ngaji sa kahaba dum Jumaat sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala umati kita niyong sin maana sin ini farman sin Allah subhanahu wa ta'ala ding halaw sa Quran amuhin wajib suway hati yung tiap-tiap siulakan sinusun jari niya in pengajian tabi'un ini ni lungta ika 4 lingkod taniw na yagna dengan suratul Fatiha terus lungta nagbalik kita niyo pa suratul Nas terus suratul Falaq amun lima kaya tabi'un nyari kita ha suratul Nas astagfirullah suratul Ikhlas dan surat Al-Fatihah atau surat Al-Nas atau surat Al-Falaq dia dari kita suratul Ikhlas. Muna-muna basahun taniyuin ini surah ini paghuhus kaon tayo ni maanan niya paghuhus pangajiuntain mga asbab nuzul ayat iban na sin tafsir yan kaya kita si mga ulama kakausap-usap بعد وقت بسم الله سبحانه وتعالى فسألت منامنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kemudian tuin tawakun surat Al-Ikhlas atau surat Al-Tawhid. Biar kaun tain makna niya. Biar nasinda kita ini biar kawan tain niya tafsir kamu bisa tafsir muyassar kaya sulat hi Dr. A'id Al-Qarni hafizahullah. Kau tamu kamu kapag makna niya. Lausin firman Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad. Unuin hadisin qul huwallahu ahad. Hamana bakta ini haupun qul atinya pamungan. Pamungan ukaw Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam
in Allah siya na in tunggal pagtuhanan niya tunggal Tuhan way sakutu niya nat sinuway sakutu wayroon limbang niya wayroon iwan niya ang sulag uno isa-isa niya hadat niya isa niya ha person niya isa-isa niya hakangan-nganan niya. Kita natin Allah subhanahu wa ta'ala nasma'ullah al-husna pagkangan-nganan sa lingkat-lingkat pataw siya jingan sa tunggal isa-isa niya isa-isa niya hakasipat-sipatan niya way si marupa ahang sulag way siya si marupa hang sulag sin piya panjerin ini way roon tagbos way roon si mibo way roon limo pa hang sulag sin piya panjerin sarta way daisab way raisab si marupa hang sulag unuro kani wala sa kamisli siya tunggal hakasampurnaan kabasaran iban kalingkatan wiyad tuin manasin qul huwallahu ahad hiyaw po tinya mukhtasar karta piyalo kay isin Qur'an al-Qarni hafizahullah siyunuan sin ayalong na Allahu Samad natin yalong na ina Allah tunggal isa-isa niya mamaksuhun sin katan piya panjeri niya hatumunay sin kalalakihan niya Allahu Samad Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya tunggal ay niya tunggal isa-isa sa Allah subhanahu wa ta'ala mamaksuhun hajatun sin katan piya panjeri hatumunay sin kalalakihan niya tumunay sin hajat niya iban siya insampurna nakura kapag nakura serta kakal siya rin kumakal po asingkalan niya sinipon niya di magkalakihan pagkaon atawa kakaon iban di pagkaroon iban di magtuo muna tinatisin Allahu Samad pag-uusyonuan lang na lam yalid wa lam yulad sinya way limbang niya way asawa niya way ama niya iban way anak lam yalid walam yulad. Kamu literally lam yalid artinya di siya mag-anak. Di siya mag-anak. Walam yulad iban way risab siya tiyak anak. Kuno ni piasa wa maniu pilo no lam yalid ay way limbang ni way asawa natin. Di siya mag-anak iban way ama ni way siya anak iban way rul anak. Way siya gimuwa ding hangkat taw iban way risab giwaan niya. Iban way gimuwa ding kaniya inhang katao. Way nag-anak bat kawarisan iban way piyag anak bat makasaw sinwaris na insiya. Insiya na di siya maghajat aduka ingdeng kaniya malingkan induka ingdeng kaniya balhajat kaniya. Waiting kaniya balhajat kaniya kansiyo Allah subhanahu wa ta'ala yan timara silam yan ito lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad way simu niya way hangkalupan niya way hangkaragbus niya way limbang niya hadat niya way run limbang niya hagangan niya sa lingkat-lingkat way limbang niya hakasipat-sipatan niya way hakakahinang niya yung limbang na kahinang niya nanunggali siya pangupiksay pag ayo puti hapya panjari niya iban tunggal siya hapagtuhan tunggal siya hapagtuhan amo yan tuin manasin walam yakul lahu kufuwan ahad hindi piyasa wa siya